Ndabaramukije amahoro y'Imana nabane namwe, ndizera ko mumeze neza, muguwe neza, Imana ibarinze neza. Uyu ni wa mwanya w'ikiganiro ibanga ry'ubutsinzi twabashyikirije. Ndagira ngo munyemerere dusangire ijambo ry'Imana Imana iduhaye kugira ngo dusangire uyu munsi wa none. Imana yo mu ijuru ibampere umugisha. Nyemerera dusangire rino jambo ryanditse mu gitabo cy'umuhanuzi Samweli, igitabo cya mbere cya Samweli, igice cya mbere. Turasoma duhereye ku murongo waho wa 3. Haravuze ngo uwo mugabo yajyaga ava mu mudugudu w'iwabo uko umwaka utashye, akajya Shilo gusenga no gutambira Uwiteka Nyiringabo ibitambo, kandi bene Eli bombi, Hofuni na Finehazi abatambyi b'Uwiteka niho babaga. Imana yacu itugirire neza. Kandi uwo mugabo yajyaga ava iwabo agakora urugendo akajya ahantu hitwa Shilo gusenga. Uko umwaka washiraga niko yakoraga urugendo, yarahagurukaga akajya gutanga ibitambo byo gushima Imana no kuyihimbaza ko ari amahoro. Imana yacu ihabwa icyubahiro. Nje kukwibutsa uyu munsi wa none ko igihe cyo gushima Imana cyageze. Igihe cyo gushima Imana ni iki ngiki cyageze. Imana ikurinze umwaka, Imana yakurinze kuva mu mwaka, kuva mu kwezi kwa mbere muri uyu mwaka turimo gusohokamo. Ukwezi kwa mbere, irya tariki ya mbere uyinjiyeho kuri bonane y'umwaka washira, uyu mwaka wabwiye Imana ngo Mana ni wabana nanjye uyu mwaka ukandinda nkaba amahoro, nzagushimira mu kuwusozera. None Imana yarakurinze mu kwezi kwa mbere uyu mwaka, ikurinda mu kwezi kwa kabiri uyu mwaka, ikurinda ukwa gatatu wahuye n'ibibazo ariko Imana iritambika, ikurinda ukwezi kwa kane urarwara ariko Imana iragukiza, ikurinda ukwa gatanu uhura n'ingorane Imana irazivana, ukwa gatandatu bigenda uko, ukwa karindwi uragambanirwa Imana irakurwanirira, ukwa munani nuko Imana ibana n'abana bawe, mu kwezi kwa cyenda Imana irahaba. Aleluya. Mu kwezi kwa 10 Imana irahabaye mama, Imana irahabaye papa. Mu kwezi kwa 11 Imana irahabaye wa mukobwa wa musore, Imana yarahabaye. Nagira ngo nkubwire iri jambo, iki ni igihe rero cyo gushima Imana. Nuko kwa 12 urakurangije, urakurangije kugira kurangire usigaje iminsi itarenze 2 kugira ngo uyu mwaka urangize. Nje kukwibutsa ko igihe cyo gushima Imana ari iki ngiki. Nje kukwibutsa ko igihe cyo gushaka Imana ukayishimira ni iki ngiki. Ntiwongere kuvuga ngo nzashima Imana ngo nzayishima hari ibimaze gukora, nzayishima yakoze iki, nzayishima yakoze iki. No. Imana ukwiye kuyishima iyo umuntu atangiye umwaka akawusohokamo amahoro, akwiye gushima Imana. Kandi ntabwo ari ugushima Imana gusa, ntabwo ari ugushima Imana mu magambo, ntabwo ari ugushima Imana gusa ngo oya, ntabwo ari ugushima Imana gusa, ahubwo utanga n'ituro ryo gushima Imana, ukavuga ngo Mana ndagushimiye, iri turo nguhaye ni iry'umutima ukunze, ni iryo kugushimira. Ugashima Imana, ugashima Imana kubwawe, ugashima Imana kubw'umuryango, ugashima Imana kubw'abana Imana yaguhaye, ugashima Imana kubw'abana Imana yarinze, ndetse n'abana nabo ukabashima, nabo ukabigisha gushima Imana. Abana bawe nabo ukabatoza gushima Imana, kuko ni igihe cyo gushima Imana. Uyu mugabo yari umugabo w'umudamu witwa Ana, ngo yitwaga uyu mugabo ngo yari yaratahuye ibanga ryo gushima Imana, ngo nuko akajya ava iwabo, kandi harimo urugendo uvuye aha hantu yari atuye ugera aha hantu Shilo, harimo urugendo
ariko akirengagiza imvune z'urugendo ari bugire, akirengagiza n'uburemere bw'igitambo ari butambire Imana, agafata igitambo ngo hari igihe yatwaraga inka akayitwara agakorana nayo urugendo akayijyana mu rusengero, agashima Imana kubw'umuryango, agashima Imana ku bwana. Bimwe mu byatumye Imana imwibuka umugore we ikaba yamuha gusorezwa amasezerano akabyara, nuko uyu mugabo yari afite ibanga ryo gushima Imana. Yari azi ko afite ikibazo, ariko ntabwo byamucaga intege byo gushima Imana ko hari amahoro. Nubwo hari ibibazo, ariko hari ibindi Imana yakoze, ngo buri mwaka akagishiro akajya gushima Imana. Iki rero ni igihe cyo gushima Imana, nshuti y'umusaraba. Narinje kukwibutsa ngo ukwiye guhaguruka ugashima Imana. Imana ikumera umugisha. Ndagira ngo unyemerere dusengane Imana, Imana ikugirire neza. Wowe ugiye kubikora, wowe ugiye gushima Imana, wowe ugiye kwibuka ibyo Imana yakoze. Reka nkubwire, iyo utibuka ibyo Imana ikoze biragoye no kubonera Imana mu byo izakora imbere. Ikiducisha ahakomeye duca ni ukurebera, ni ukwibuka ibyo Imana ikoze aho tuvuye, ni ukwibuka ibyo Imana ikoze aho turenganye. Ibyo rero iyo tubyibutse bikadutera kuyishima, bituma Imana ikora n'ibindi. Iki rero ni igihe cyo gushima Imana, kuko uko biri kose hari ibyo Imana yakoze, uko biri kose hari ibyo Imana yagukoreye. Ntabwo ufite akazi ariko ntigwishwe n'inzara, nta nubwo wasohowe mu nzu, umva n'abana barize ntabwo bigize basorwa ku ishuri. Iki rero ni igihe cyo gushima Imana. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza. Data, ndagushimira ko uri Imana ikomeye, uri Imana igira neza, uri Imana yumva gusenga. Sengeye abana bawe bagirire neza, umugisha w'Imana ubazeho, kandi Imana umuntu wese umugenderere, umwibutse kuko akwiye kugushima. Uko biri kose akwiye kugushima. Iki ni igihe cyo kugushima mu izina rya Yesu. Reka umuntu wese, aba bamama ubaye kugushima, aba bagabo, aba bakobwa, aba basore ubaye kugushima, kuko iki ni igihe cyo kugushima. Urakoze Imana, turagushimiye mu izina rya Yesu, amen. Imana ikumpera umugisha, Imana ikugirire neza. Ndagusaba ko kugira ngo ibi biganiro komeze ujye ubibona, ndagusaba ko wakora subscribe, hanyuma ugakora share, ugasharinga bino biganiro kugira ngo ubu butumwa bushobore kugera ku bantu benshi. Kandi niwabikora Imana iraguha umugisha. Urakoze, ugire ibihe byiza. Shalom shalom.